itapigwa na Radu, anamimina vizuri kule, mpira unachezwa kwa kichwa. Haya, Irokani Kachuku Samson ana mpira, anapanda counter attack, Samson anakwenda, Samson mimina kule, amepiga klasi nzuri maridadi. Irokani Kachuku Samson akamtafuta kijana Burundi nambari 8 mgongoni, piga na kichwa, goalkeeper hakuweza kufanya lolote. Kugasera moja, Rayon Sports hawajapata kitu. Goli ambalo linaingia ni goli la pili ambalo huyu kijana Andre amefungwa, ni mechi yake ya 10. Alikuwa na clean sheet 8. Sasa leo kijana Burundi huyu nambari 8 mgongoni ameweka mpira kimiani. Cross zilizomiminwa na Ireki Kachuku Samson, piga kule. Kitego chiza cha nano Jojori. Santi Tanzania na Ireki Kachuku Samson. Bugesera kimwe, Rayon Sports hakino barabona. Safe Niyonzima Tanzikwa Radu. Chevierier, amunyezamu, attention. Umupira awusubiza muri Aksayizamu, ulimwengu ushire atashyira mu mizani. Amakosa y'umunyezamu akomeye cyane, ibyari ibitego akunze gutsindwa. Centre tewe neza hariya, ulimwengu ushire ahita yerekeza umupira mu rushundura. Amakosa akomeye y'umunyezamu, amakosa akomeye y'umunyezamu. Umunyezamu mu by'ukuri utamenye niba yashatse gufata umupira cyangwa kuwukubita ngo ugende, ariko niba yanashatse kuwukubita ukubise nabi, kuko ubundi akenshi ukubita umupira uwusubiza aho uvuye, ariko we nureba urasanga ntabwo wamenya icyerekezo yashatse kuwushyiramo mu by'ukuri. Iki bari ku rubyagenze, mpira Radu yawufunze neza hariya, ahita umupira tebera umunyezamu akamara amazamasha nakamara amazagana. Aha ngaha rero bagenzi be Prime aza kuba babujije, sinzi ko bari bucyumve kimwe nyuma ya match. Romario urabona ikintu Rayon Sports akomeje kubura n'umuntu n'ubundi uguma hariya kugira ngo okaziza kuboneka ize kumusanga ari hafi y'izabo.